hagarika ibyo urimo. Ibyo uzi kuri Kongo biri hafi guhinduka. Abantu benshi babona akavuyo chaos, ariko twebwe tubona gahunda, design, ibyapanzwe. Mu ndimi zisesengura politike, akenshi icyo abaturage babona bakacita akavuyo. Iba ari faze ya execution y'umugambi wateguwe kera. Uyu munsi tugiye gufungura amadosiye 4 yahishwe imyaka 60. Si amadosiye kuri social media, si amadosiye mu binyamakuru, ni amadosiye y'ukuntu leta zitekereza, zitegura, zigashira mu bikorwa. Dosiye ya mbere ni inkomoko, the origin. Uburyo amategeko y'Kinshasa yakoreshejwe nk'icuma guhindura abaturage bayo abanyamahanga kugira ngo ubutaka bwabo busigare ari Terra Nullius. Terra Nullius ni ijambo ry'ikilatini bivuga nobody's land. Terra Nullius si imvugo ya politiki, ni terminology ikoreshwa mu mategeko mpuzamahanga. Ni uburyo ubutaka bushirwa ku isoko kugira ngo busahurwe nta nkurikizi mu z'amategeko. Terra Nullius ni ubutaka budafite nyirabwo. Umugambi karundura umaze imyaka 60. Dosiye ya kabiri ni igiciro c'amaraso, the blood price. Tugiye kukwereka uko perezida w'igihugu gituranyi yagurishije ingabo ze miliyoni 2 z'amadolari kugira ngo zije gupfira mu gihugu c'amahanga, ziroha mu mutego w'urupfu mu mashamba, the green hell. Mu ndimi za strategy ibi byitwa outsource casualties. Amaraso amenwa n'abandi kugira ngo wowe ugumane inyungu, outsource casualties. Dosiye ya gatatu, the referees, abasifuzi b'isi. Kukiro ni Amerika n'Uburayi bacicitse. Iwanyu mu mikenke hagaterwa, Rucuru hagasenywa, Masisi gashira, Imulenge gashira, amazu imidugudu 300, inka miliyoni zigashira. Kubera iki? Loni, Amerika, Uburayi, abo basifuzi b'isi bacicitse. Utekereza ko aruko batazi iwanyu? Indege za kurasi iwanyu babizi. Nimba bashobora kumenya ibibera mu Kigali bakavuga ngo ingabo izi n'izi ngizi zajabutse ziri ku mupaka, izi ngizi nizi bimeze gutya, bazi n'ibyabereye ku Kabingo, bazi ibyabereye Gakangara, bazi ibyabereye mu Mikenke. Kuki baceceka? Tujye kureba ibiri inyuma ya Lobito Corridor, umugambi karundura umaze imyaka mu diplomasi, the Lobito Gambit Corridor, aho amabuye y'agaciro afite agaciro karuta amaraso y'abaturage. Ikiri inyuma y'uyu mugambi umaze imyaka uri gutrendinga mu bihugu, wacecekesheje abasifuzi. Iyo umukinnyi akoze penalty, umusifuzi ntayisifure, si uko batayibonye, hari icemezo kimuri hejuru kimuruta, icemezo c'abakomeye. N'impamvu rero Perezida Kagame umukino w'amayeri nk'uyu impamvu adahumbye bigenda gute? Dosiye ya 4, umutego ushibukana nyirawo. Ubu turi mu ciciro gitangaje. Kinshasa imaze gutakaza ingabo, yatakaje imipaka, yatakaje ubutaka, isigaranye izina gusa. Mu mibare ya politike, iyo leta isigaje izina gusa iba yatsinzwe ku butaka, ariko igikomeje kuba mu nyandiko, legitimacy. Kwibaza ngo ninde uzasigara ahagaze ku munsi wanyu. Muhaye ikaze kuri AFRIMEDIALIVE kumwe na Director Gabi. Ndagushimiye ko kubana natwe mu biganiro. Nubundi wifuza kudutera inkunga, ahari nimero ya M-Pesa. Muri comment ya mbere nanone hariho PayPal, hariho kadi kubishura na kadi. Urashobora kuduha iryo jana ryawe, urashobora kudutera inkunga mu buryo bushoboka. Kwidutegura bisaba ikiguzi, production cost iri hejuru. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi wobana natwe udushigikiye muri ubwo buryo. Urashobora kuba umumemba, aho hasi yari join, ukaba umumemba wa AFRIMEDIA uhoraho, tukabana nawe mu bikorwa bya buri kwezi turi kumwe. Imana ibahimigisha. A world of stories. Ntabwo ari documentaire isanzwe, ni intellectual briefing. Wabzumvise neza? Mvuze briefing. Kubazi briefing cyarico ni ijambo risobanutse kandi risobanuye byinshi. Utarizi nawe witeguye kumenya ukuri. Ikaze muri the chess game. Mbere na mbere kambanze ngusabe tubanze twumvikana iki kintu. Izo tugiye kuvuga ntabwo ari inkuru, ni umukino, the game. Ariko si umukino w'umupira w'amaguru. Mu mupira w'amaguru habamo urusaku, habamo abafana, habamo fair play. Ibi tugiye kureba bimeze nka chess. Niyo mpamvu nabyise ngo ni chess game cyangwa se eshek
kubaza uwo mukino wa esheke. Chess si umukino w'abafana, ni umukino w'abafata ibyemezo ku buzima bw'abandi batari aho ngaho. Ni umukino umaze imyaka myinshi, ibinyejana byinshi, ariko ni umukino wari ukwishimisha. Abami n'ibikomangoma bawukoreshaga bashaka kwimara ibibazo, ariko mu kinyejana cya 20 uyu mukino wahindutse politiki, ibintu byahinduye isura. Ni mu gihe cy'intambara y'ubutita, the Cold War, hagati ya Amerika n'abasovieti, USSR, Soviet Union. Bahinduye chess politiki, bayihinduye intwaro. Tibyari bikiri ugukina nk'umukino wo kwishimisha, ahubwo wari ugupimana mu bwenge n'ubuhanga. Byari strategic calculation, imibare. Buri piyo yabaga ifite ikiguzi cyayo, piyo cyangwa se pawn cyangwa se isaka. Urashobora kwibaza ngo kuki nkubwira ibi ngibi, kuki nkubwira aya mateka y'umukino wa chess? Kuko ibyo ureba iwanyu muri Kongo uyu munsi ni chess yagarutse. Abantu benshi bareba Kongo babona amarira, agahinda n'ibindi, ariko aba think tanks n'inzego z'ubutasi si ibyo babona umukino w'imibare myinshi, called calculation, the bloody game. Uyu mukino tugira amarangamutima, ikigenderwaho ni inyungu. Nari ngibabwira amateka make y'uyu mukino. Mu mwaka rero w'1972 habaye umukino wa chess game wahuje abanyamerika n'abarusiya wo kudetermina umunyembaraga. Wari umukino usanzwe babakina tournament bisanzwe bayikoreye muri Iceland, ariko Amerika igenda yiteguye gutsinda uyu mukino politically. Uwahoze ari umujyanama mu by'umutekano Henry Kissinger yaramwegereye abwira uyu mukino, yaramubwira ngo ugomba gutsinda uyu mukino, umenye igihe cyo kubara, niba kwentinida umenye igihe cyo kwemera intimidation no kuyikwepa no ariko ugomba gutsinda. So batsinze uwo mukino, bamare kuwutsinda udetermine ibyari bigiye gukurikira mu myaka 20 iri imbere. Mu mwaka w'1989 the Cold War barayitsinda. Kubera iki? Ni umukino w'imibare, strategy. Natwe rero kugira ngo ngusobanurire, niyo mpamvu ngiye kwifashisha the chess game kugira ngo wumve umukino ubera iwanyu ukinirwa ku buzima bw'abantu. Muri mukino ugira pieces nyinshi, ariko tugiye gufatamo nkeya muri iyi episode. Iyi ni seri, nzabaha ama episode 4 kugira ngo mwumve iki kintu. Nutumva igice kimwe tuzumva ikindi, kugira rero ngo uzabyumve, uzasobanukirwe, uzamenye nuko ugomba gukurikirana utu series twose. So uyu munsi tugiye kwifashisha ikibuga, the board, abami na pawns cyangwa se piyo. Ikibuga reka dufata ko ari Kongo, ni ikibuga kinini kandi gikize kurusha ibindi, ariko nico kirimo amaraso menshi. Mu ndimi za strategy ni high value board, kirahenze cyane. Mvuze board ubwo mwumva urubaho, mu rubaho rukinirwaho chess. Abami ni the grand masters, abo ngabo muri ico gihe cy'ubutita bafatwaga nk'intwari cyane. Aba ni abaperezida, ibihugu by'ibihanganye, abashoramari mpuzamahanga. Ababo ntabwo baza barwana, tibagera ku rugamba, batanga amabwiriza. Hasi cyane haba hari isaka cyangwa se pawn, piyo. Aba ni abaturage b'abanyamulenge, abanyamasisi, abanyarucuru, abanyekongo batoya, ariko abo ngabo ndibanda cyane ku batutsi kubera ko nibo barenganye, nibo ibingibi bireba cyane, ariko nabo bandi babibitambo babigenderamo. Ariko rero kamvuge abatutsi bo muri Nord Sud n'abasirikare bato ba Yesa, abo ngabo nizo za piyo. Muri chess itegeko ribabaje cyane, pawn ntiyagenewe kurokoka, yagenewe kwitangira umwami. Navuze ngo ni igitambo. Iyo umudugudu twitswe ntibiba ari impanuka, biba ari game, guhara bike ugamije inyungu z'ikirenga. Muri uyu mukino wa game rero habamo gambit, ni guhara piyo kugira ngo ufate queen cyangwa urokore queen. So inkomoko y'ikibi rero mu mukino wa politiki cyangwa mu ntambara nta mpanuka ibamo, habamo gusa intego n'umuvuno. Iyo urebye kure ibibera muri Kongo ushobora kuzitiranya n'akavuyo k'amoko cyangwa intambara isanzwe cyangwa ubukene, which is wrong. Ariko uyu munsi tugiye gukuraho igihu ku maso, tugiye kureba umugambi karundura umaze imyaka 60 utegurwa mu ibanga mu nzego zisesengura politike n'intambara. Iyo ikintu cyatekerejwe kigapangwa plan, iyo migambi, iyo nubwo uwo muntu yopfa uwabipanze yapfuye because yamaze igihe yarapanze, wa mugambi uhinduka system, ya system isigara ikora wa muntu atakiriho. Intego yari imwe, Terra Nullius, kure mu butaka butagira nyirabugo, kugira ngo igihe cyari cyo cyose bushirwe ku isoko busahurwe nta nkurikizi, nta mategeko abigenga. Mbese ibingibi tuvuga si ukwibesha ku butaka, ahubwo
bisobanura kuba babipanze kugira ngo ubutaka bwabo busigare buri bumeze gutyo, nuko bamaze kubasenya no kubakuraho mu buryo bw'amategeko mu bitabo. Ni ikintu kiri ku isoko cogurwa kikagurishwa kikakorerwa ico gishaka. Kubera iki? Ntaho kirenganura mu mategeko, ntaho ugikurikirana. Ni ikintu cawe catejwe camunara. Uko niko ibintu byagenze. Igice ca mbere muri bino rero tugiye kureba amategeko. Mu mwaka w'1967 Afrika rimaze kubona ubwigenge, ibihugu zose vyibumbira hamwe muco bise OAU. Bamaze kwibumbira hamwe bari bafite ikibazo kimwe gikomeye. Baravuga ngo ese duhindura imipaka cyangwa duharanira amahoro. Abakuru b'ibihugu za Afrika, founding fathers, baravuga ngo reka duharanire amahoro. Bamaze kubiharanira bahita bashiraho umukono ku masezerano bise ngo 1964 Cairo Declaration ya African Unity, OAU, Organization African Unity, ayo Union Africaine y'uyu munsi. Barangije iryo hame baryise ngo ni uti possedetis juris, as you possess by law. Iryo hame ryari ryoroshe rivuga ngo ico ufite nico ugumana. Hari harimo ibintu bibiri by'ingenzi bikomeye muri iryo hame. Bivuga ngo ico ufite nico ugumana, imipaka ufite ni ugomba kugumana n'abayituyemo. Nico bari basinyiye. Ica kabiri, leta zigenga zigomba kurinda abaturage bose basanzwe bari muri iyo mipaka ku munsi w'ubwigenge, kuko nabene gihugu. Mushobora kuja kurishaka iryo tegeko 1964 Cairo Declaration. Afrika yahisemo amahoro aho guhindura imipaka, nubwo yari izi ko iyo mipaka itari y'ubutabera, yari izi ko harimo uburiganya, ariko cyari icyemezo ca politiki cyo kugira ngo ibihugu bibane mu mahoro. Ariko muri Kongo iri hame ryahinduwe intwaro. Abategetsi b'Kinshasa bakoze ikintu kidasanzwe. Navuga ngo turavuga amategeko. Ibi mvuga ni biri mu nyandiko zanditse zitandukanye. Dutegura ibi twifashishije inyandiko nyinshi zitandukanye zirimo n'amategeko ya Kongo. Bahisemo kugumana ubutaka ariko banga abaturage babutuyemo. Ahangaha rero niho ikibazo ca Kongo gitandukanira n'ibindi bihugu. Ahandi muri Afrika imipaka yarahagumye n'abaturage bayigumamo, ariko muri Kongo abaturage nibo babaye ikibazo, bakuwemwo bagirwa abanyamahanga, ubwoko bumwe bw'abatutsi. Si ikosa bakoze, yari strategy, imipango, imibare. Mu gusobanura ibi bintu ngiye kwibanda ku gace k'Imulenge, ariko nimbivuga umuntu wo muri Rucuru na Masisi, umunyamasisi wo muri Noru yiyumve, uze wumva iwanyu ya midugudu yanyu basenye, abantu banyu bishwe, ni imibare, ni iri tegeko, ni iki ngiki cagendeweho, ariko kandi bikora no ku bihugu bituranye. Igice cya kabiri ni virusi y'ibitekerezo, ubuhemu bwa politiki. Kugira ngo twumve inkomoko tugomba gusubira inyuma, the original sin, icaha c'inkomoko cyangwa se catangiriweho, byatangiye ryari mu mwaka w'1964 igihe inyeshamba za Murere Pierre Murere zari zimaze kwigarurira uburasirazuba bwa Kongo. Leta ya Kinshasa yarahunze. Ninde warwaniye igihugu? N'abanyamulenge banze kwifatanya n'izi nyeshamba za Murere mu busahuzi bwazo, barwanya Murere barabatsinda. Ahangaha rero niho ibintu byahindukiye. Abantu barwaniye igihugu aho gushimirwa, aho kugira ngo babone yuko bafashije igihugu, batangira kubabona nk'ikibazo. Imbaraga zabo zihinduka impungenge. Mu buto n'abagenzi be bakoze imibare mibi. Bamare gukora imibare mibi baravuga bati, nimba abantu bashobora gutsinda Murere, ejo natwe bashobora kuzadutsinda. Ibaze cakurikiyeho niki. Muri politike buriya umuntu ugaragaje ubushobozi bwo kwirwanaho atangira gufatwa nk'ikibazo, atangira kubonwa nk'ikibazo, agahinduka target, ntabonwe nk'umuturage usanzwe. Iyo ugaragaje imbaraga udafite strategy muri politike uhinduka piyo, uhinduka target. Aho kubaha imidari rero babahinduye aho kugeragereza urwango, ivangura. Kinshasa yamenye ko niba ishaka kugenzura imisozi y'Umulenge bagomba kubanza gusiba isano riri hagati y'ubutaka na ba nyiraryo. Aha niho ijambo umunyamahanga ryatangiriye. Iyo umuntu abaye umunyamahanga mu gihugu ciwe, nta mategeko aba kimurengera agihari. Iyo nta mategeko akurengera, wicwa nk'isazi. Kwicwa tiba bikiri ikibazo, nibyo bihinduka igikorwa ca mbere, niyo priority. Kwamburwa ubutaka bwawe nta tegeko rikurengera. Biroroshe cyane gushira ibintu byawe ku isoko kubiteza camunara kubera ko nta mategeko akurengera. Ngo wabaye iki? Piyo. Rero iki cemezo yari strategy. Ubwene gihugu kibutangwa mu buryo gusa umuntu yiboneye cyangwa se atekereje, ariko
Reka dusubire mu mwaka w'1972. Mobutu yafashe ubwenegihugu, atanga ubwenegihugu rusange nk'icemezo ca politiki, simpuhwe. Gutanga ubwenegihugu ntabwo ari urukundo yaragiriye abantu, ahubwo byari kugira ngo bimufashe gukontorora ubutegetsi, kubushira mu kiganza ciwe, kurinda umutekano w'abandi bashobora kuzamuka yaravuye mu gihe c'inyeshamba. Ariko ico cemezo cyabaye finale, cari interval, cari akaruhuko. Mu mwaka w'1981 mu kwezi kwa gatandatu ku minsi 29 yasinye irindi tegeko, ordonnance nimero 81/002. Iri tegeko ryaje gutesha agaciro itegeko ryo muri 72 ryari ryarahaye abaturage bose cyangwa se abaturage rusange ubwene gihugu. Mobutu yavuze ko muri iri tegeko rya 81 umunyekongo wese udashobora kugaragaza yuko abasekuruza biwe bari muri Kongo mu mwaka w'1885 mu gihe c'inama y'Iberlin yo guca mu Afrika. Ahangaha rero niho ikaramu yahindutse imbundi, ubwene gihugu buhinduka amasaso. Abantu bakuwe bambuwe ubwene gihugu, abari bagenderewe nta bandi n'abatutsi bo muri Kongo abavugaga ikinyarwanda. N'iri tegeko nimujya no kurireba nico rinasobanura ko arico yabikoreye, yarabigendereye. Uyu mubare wa 45 usobanuye byinshi byari iby'abakoloni. So yari fraud yakarikiwe, yapanzwe iri mu mibare neza. N'umwaka Iberlin harimo bari kugabana Afrika. Aba bazungu nibo baje kudokimanta ibi bintu, nibo baje kwandika aya mateka ayo musanga y'abanyamulenge muri Kongo. Ariko Mobutu akora imibare yo gushaka kugira ngo kuko abo ribo babidokimanse, aribo babyanditse, ari abambari be, ni ukuvuga ngo bagiye gusiba abantu mu buryo bw'amategeko mu gitabo, basigare bari aho ngaho gusa, ariko baramaze gusibwa, barakuwemo. Bafata abakoloni abaribo bagira igipimo c'ubwene gihugu bamaze imyaka 400 mu gihugu. Mbese colonialisme abari yihinduka nk'itegeko. Gahunda yari imwe, ntabwo byari ibindi. Gahunda yari yo kugira abanyamulenge b'abantu badafite igihugu, stateless citizens, abantu badafite igihugu, kugira ngo imisozi yabo ihinduke rya rindi twavuze Terra Nullius. Navuze ngo ibyo bintu mubifate mu mutwe. Terra Nullius ni itegeko mpuzamahanga rizwi mu mategeko mpuzamahanga, iyo ubutaka bushaka gushirwa ku isoko, bushaka gukoreshwa uko bushaka, birahindurwa bukitwa gutyo. Rero bashaka kugira ngo imisozi miremire y'umurenge ihinduke Terra Nullius, bityo ishirwe ku isoko, isahurwe nta nkurikizi, nta nkomenyi, nta mategeko y'indani mu gihugu no hanze ashobora kubibabaza. Niyo bishe cyangwa bakirukana umuturage waho, byitwa ko ari internal affair. Tuzabigeraho n'indege zibarasa n'uyu munsi ziracagendera munsi y'iryo tegeko, bari kurasa invaders, abanyamahanga, kugira ngo iri tegeko ricengere mu mitwe y'abantu. Ibyo byonyine ntibyari kuko abaturage bo bababembe n'abafurero ibyo ntibamenye ko itegeko ryahindutse. Byasabaga ikindi kimenyetso, ikindi kibyemeza kikabicengeza mu baturanyi babo, kubahindura abanzi mu baturanyi babo. Tibarekeye aho rero, mu mwaka w'1990 abandi bagabo babiri barimo uwari uhagarariye ubutasi, iyi teori bayihinduye ideology. Uwahoze ahagarariye ubutasi ngo ni Honore Nganda, komisiyo ya Mvangu muri 1995, abo ngabo barasubira baragenda bakora ikindi kintu, iyi dossier barayitwistinga, bazana indi narrative bagihindura ngo ni empire himatutsi, barakibambika. Niyo dossier bakoze. Iyi nti yari inyandiko isanzwe yo kwigaho, cari icemezo simusiga cyo kugira ngo abantu noneho bicwe. Iyo abaturage bamaze kwitwa bamaneko, bahinduka ikibazo c'umutekano w'igihugu, kigata gihinduka priority, kuko cyamaze kwinjira mu bibazo by'umutekano w'imbere mu gihugu. Bahinze inyandiko ivuga ko aba baturage bambuwe ubwene gihugu ari bamaneko b'umugambi mugari karundura mubi w'umwijima wo kwigarurira akarere, impaya hima tutsi. Iyi ni indi dossier ndende nayo, kandi ndende cyane. Ese yabibamwo ukuri? Tuzayigarukaho mu yindi seri. Iyi ngiyi nirangira ibisobanura neza ibivimusi n'inkomoko yabyo nuko byagenze n'ingaruka byateje. Rero inkomoko y'ikibi si ubwoko, inkomoko y'ikibi ni ubuhemu bw'abategetsi babi. Nta bwoko bubi bubaho, abategetsi babi. Jenoside rero kirakagera mu misozi, itangirira mu biro, mu magambo, mu nyandiko, ikurwa mu nyandiko, yimurirwa mu misozi.
Nganda wa wundi uri honore wari umukuru w'ubutasi bwa Mobutu ico gihe. Nganda atanga teori, Mobutu atanga itegeko, Mvangu ashira mu bikorwa. Nguko uko genocide rero yimuriwe hehe mu misozi miremire. Zavuye mu biro mbere yuko bija hehe mu misozi. Zagiye mu misozi gute rero? Aba bantu bamaze gusibwa mu mategeko. Nta tegeko rikibarengera rihari. Sabanye Kongo. Uyu Nganda yagomezaga kuzamamaza yuko ari invaders, spies, bamaneko. Ibi mvuga biranditse mu mategeko, biranditse mu bitabo byabo bagabo. Tuje ku kindi gice twaze twumve imurenge geographically. Mulenge geography is destiny. Ni mvuga ngo destiny ni kiherezo ryamaze gushirwaho, biri predetermined, ni fate. Hari kibazo rero cibazwa kuki leta ya Kinshasa kuki yashiraga imbaraga nyinshi kugira ngo irandure aba baturage b'ubwoko bumwe. Ese n'urwango gusa rusanzwe? Ni yihe mpamvu? Ni hoya. Muri politiki ubundi urwango buriya ni essence, ariko inyungu ni moteri. Hari moteri rero ituma iyi essence ishobora gukora. Impamvu nyakuri iri mu butaka munsi y'izo nka, munsi y'ayo mata, munsi y'iyo misozi n'iyo mirima n'ayo mazu yanyu. Niho kuri. Reka turebe ku ikarita. Mu misozi miremire y'Umurenge, mu za gisirikare ni commanding height. Ntabwo ari imisozi isanzwe, ni natural fortress. Ubutaka bugenzura ahantu hose. Ni ukuvuga ngo ufite ibibunde bya rutura uri Murenge urasa indege ihaguruka ibujumbura, ihagurutse icangugu, ihagurutse igoma. Imurenge hagasura akaba ku cambu cyangwa se ya kontrola kuri Lake Tanganyika iri ku butumburuke burenga metero 3000. Ni watch tower, na hantu hejuru cyane. Uwashira radari cyangwa imbunda rutura mu misozi y'Umurenge arashobora gukontorora cyangwa se ico bita ngo ni fire control, yorasa mu birometero 200 by'umuzenguruko. Hagasubira hakaba ni nka robine valve yinjira muri Tanzania. Ukwibaza ngo kubera ikindi kuvuga Tanzania, kuko amabuye yose yo muri Sud Kivu agomba kwambuka anyuze muri Tanganyika agiye hehe muri Tanzania, Kigoma. Yamara kugera Kigoma akaja Dar es Salaam. Dar es Salaam yageze China. Mvuge kino kintu reka nsubiza umuntu muri episode y'ushize twakoze aravuga ngo se muni gute navuze ngo uvuye Tanganyika uja muri Ocean India. Nukuvuga ngo ugeze Kigoma hari gari ya moshi direct ije hehe kuri Indian Ocean. Rero amabuye y'agaciro aturuka muri Side niho aca, kubera ko 80% y'amabuye y'agaciro akoreshwa muri Kongo cyangwa se acukurwa muri Kongo ajanwa China, kandi acishwa hehe Tanzania na Zambia akinjira muri Ocean India. Ocean India China ntikoraho. Ubwo mvuze ngo China ni ko kambaje ngo se China kwidakora kuri Indian Ocean. China ntikoraho, ariko ifitanye umubano n'ibihugu bikora kuri iyo Indian Ocean, urugero nka Sri Lanka, za Pakistan, hano hirya muri Djibouti actually China ifiteho base, military base ikomeye cyane muri Afrika. Sinayo yonyine, n'ibindi bihugu bitandukanye hano muri Djibouti bahagira ama base. Ibihugu byinshi nico gihugu kugira base nyinshi mu bihugu byo muri Afrika. Kibaza ko izo military base zabo ziza gukora iki? So uzagenzura iyi misozi y'Umurenge azagenzura umutekano w'ubucuruzi mu burasirazuba bwose. Ugenzuye aho hantu hameze uko ni ugenzura ubucuruzi bwose. Abanyamulenge rero babaye nk'umurinzi wicaye ku marembo buri wese ashaka kwinjiramo. Niyo mpamvu buri wese ashaka gukontrola iyo misozi. Impamvu y'ubukungu, economic intelligence yemeza ko ayo mata nizo nka aho hantu muragirira izo nzuri hari ibindi leta cyangwa se abashoramari b'amahanga bahanze amaso. Apana nti bahanze izo nka zanya amaso. Aba geologists bemeza ko Kivu bayita ngo ni the Kivu Gold Belt. Aho harimo hacukurwamo zahabu, hacukurwamo colta, hacukurwamo casterite n'andi mabuye menshi afite purity ya 60%. Ubuziranenge izo ngizo component rero nizo Silicon Valley bakeneye. Mvuze Silicon Valley ni ahantu inganda z'abanyamerika ziherereye muri California. Silicon Valley badafite ayo mabuye AI yabo ntiyakora. Iyi technology ya 5G tibizokunda. EVs, electrical vehicles, tibizokora. Bikora kubera ko aya mabuye yabonetse. Bahanze amaso aho ngaho rero. Niyo mpamvu intambara mu Rwanda tishaka inka, ntabwo ishaka inzuri, ishaka supply chain y'ikoranabuhanga ry'ejo hazaza. Mbese n'igenzura ry'ikoranabuhanga uzadomina abandi nuko azaba afite aya mabuye yo mu burasirazuba. Mu mibare ya geopolitique, Kongo
ni ikigega cy'ejo hazaza hisi, kandi niyo equation iteye ubwoba. Minerals equals to blood, blood equals to control. Udafite control rero kuri iyo minere tizokunda yuko azadomina isi y'ejo. Kugira ngo babone amabuye rero bagomba kumena amaraso, bagomba gusubiza isaha inyuma, iyo misozi igahinduka Terra Nullius, ubutaka buri ku isoko budafite nyirabwo ububurana mu mategeko. Hari ubutumwa numva nkeneye kubaha, reka mbivuge kubera ko bije. Ni ukuvuga ngo igihe cyose mutaramenya yuko mwicaye kuri ibyo bintu isi ikeneye, timuzareka kwicwa, timuzareka gupfa. Niko kuvuga ngo mufite ibintu by'agaciro, ufite ibintu by'agaciro ariko biteje ushaka kubikurya kubera kutaza agaciro k'ibyo uhetse, k'ibyo ufite. Abanyarwanda baciye umugani ngo uwambaye kirezi ntamenya ko cera. Mwebwe mwibwira yuko murwanira inzuri z'inka cyangwa se murwanira kubaho, murwanira uburenganzira bwo kubaho, murwanira uburenganzira survival, ariko ntimuzi ko muri ku munara kandi mwicaye ku kigega isi ikeneye. Umwanzi wanyu arabizi neza, ibi ngibi arabisobanukiwe, aza agaciro k'iby'inzu yawe ishinzeho. Niyo mpamvu rero abahiga bukware. Ikibazo rero ni kimwe nshobora kwibaza cyangwa se mbabaza mwebwe banyiraho. Mwebwe banyiraho murabizi ibi ngibi mvuga, murabizi nimba mubize, murabisobanukiye yuko ari cyo bari guhiga. Rero mwisi imeze gutyo hakenewe gukomera, udakomeye biribwa n'umunyamaboko. Iyi rero ni inkomoko, ni structure, niyo mpamvu nyakuri batabakeneye mu misozi y'iwanyu. Nababwiye ngo aho irucuru, aho imasisi, Nyanzare, aho muherereye, abanyamibunda, bande mwese ibi birabareba. Icyakurikiyeho nticabaye impanuka, amategeko yahindutse imbunda, ikaramu ihinduka isasu kugira ngo imareho mwebwe. Tugiye kureba uko iyi systeme yavuye mu nyandiko ikaja mu maraso muri episode ikurikira. Nibyo tuzaheraho, uko byavuye mu nyandiko bigahita byinjira mu maraso. Tuzacikwe rero, Imana ibarinde.